Hagajing persang ban pensuk yaki pajba nong song snong habapang basitam ka office jong district medical and health officer DMNHO West Khasi Hills district hakakat pratrek unai wing araja arpsan kala Plie pajba ya ka Japung sub center ka badan hasnong Nongrynn ka bahab Mountain Road block bat kumju ya ka Nongrynn urban health and wellness center. Yakini ki jaka Jingsumar lawan ban Plie dau ba Methodist dekhar Myntri ketenat food civil supplies and consumers affairs kumu kongsan haringkat ka jia dan lang uba Australia Russia MDC ka Mountain Road kumu sumbut kongsan ka Dr. Mary Bha ki Solia DMNHO lambat ki wepat ki officer bat ki nong yalam kathan. Ya ka Japung sub center latai lengba ka scheme PMEBHIM ha ka jinglot ka bakot syaka sanpusan laktam bala pentrai kam ya ka lengba ka village health council jong ka snong Japung. Ka jing Plie kani ka jaka Jingsumar kan wanra shibun ki jing mentoy sya palat shipautli ki snong ka bolong ka jingkur khu ka bakraw ya ki pajba ki baju hapan net chadur yang do na ka banta ban pha sumar. Ya ketika jing halang Plie pajba lapen long hapelau ka sub center ba lapen ya dau ba JR sosyang urang ba snong jaga snong Japung kum usong kenor. Haka jo kosngi ukongsan ulalaj ruban Plie ya ka Nongrynn urban health and wellness center UH&WC kapadan hapok ka snong Nongrynn kabalate lingba ka jing bay pisa lingba ka 15th Finance Commission. Ko ai bi kisingkan ba kisingkan tu ba kisingkan pam yani ba kumno bangin nang suma dilade kumno bagunang yo ya kasing ko kasing kya inane bagay yosni kabakar pam bagay yosni kan bansa sing kemau yang ibara ibasong hakini de chaka banam da jonaro asmo ba bagay yosni baso men bagay yosni baso tanan bagay ba baso dan buram hadu kata nomor Abaya siya kanika dong kathan mosulul ibarak away. Kamde tahune po Japung mule bang apa je mosulul. Mosulul kanika konstitusi kabaya natin kibaya. Bang po West Khasi Hills kanika konstitusi kabaya tam natin ki konstitusi ibarak. Para pamilya keleng bisaka aman additional bang ya kedua pakai bang Shillong ya kecingkot kecingnam. Lalu kibai kisingnya bagi orang Shillong Timan. Lalu kibai kisingkan kam kiba orang Shillong ngiran kam akan didorong ngatan bisni bagi orang menakman kiru lembar kilapan. Ikut kisingkan kam isurok kibai kisingkan kam. Dari kibai kiba kamsuk kia payanga kolomba dari sepang kerjing don jong dijaka banai Jingsumar. Nama teng jo kerjing do, abteng jo kerjing pun kam. Apeng kejimbe ikam dioper teng ladang ipang mulu malaru aja ka begini sa hospital dan aja ka begini sim dawai ni perkhat tang babai kali ro ese ka poi sans pa nus pa siaja nanta sa kasmi ro ka lun mono bonte ikon ba kum ta ter teng ni let no bagi thamle tan poi se ki ka bari ban ai ya ki sumar. Kalau lagi apa kau si Jingsumar inteng, tanah laba pangkua pangkli ni pangmula ni hap ane si kita kali pakam sejai banyo ya Jingsumar kata hadu kata ya kasmi kata ya kelasmi kata ya jimpe di kikun yang sen bat punjo ya kejimlo ya kejingsan. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.